Mladi za bolje medije. 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 Učenici Tehničko-školskog centra Zvornik. Za bolje medije i medijsku pismenost. Učenici Tehničko-školskog centra Zvornik. Za bolje medije i medijsku pismenost. Mladi za bolje medije. Dobar dan svim slušalcima Osvit radija. Moje ime je Nevena Radić. Direktno iz studija javljaju mi se učenici Tehničko-školskog centra Zvornik. U našoj školi je izrazito važna kvalitetna međusobna komunikacija. Osposobljavamo učenike za sve sfere života. Posjedujemo savremena sredstva za rad i težimo ka stalnom usavršavanju. Zbog toga često koristimo i masovne medije, pa su teme naše današnje emisije, analiza medija, način izvještavanja medija o mladim ljudima, kao i izuzetna važnost medijske pismenosti. Mediji su izmijenili način na koji razmišljamo o svijetu, jedni drugima, ali i samima sebi. Masovni mediji se mogu definisati kao sredstva komunikacije koja za kratak period mogu prenijeti informacije velikom broju ljudi. Nešto više o štampanim medijima kao najstarijem obliku masovnih medija reći će vam Bojana Savić. Štampa predstavlja prvi masovni medij. Prenosi štampe u odnosu na druge mas medije se ogledaju tome što ima na raspolaganju veći prostor i omogućava cjelovitije i detaljnije iznošenje sadržaja. Manje ponavlja iste sadržaje, tempo korištenja određuje čitalac, štampane poruke imaju veću trajnost. Nedostaci štampe se ogledaju tome što ona zahtijeva viši stepen obrazovanja, nema vizualne prezentacije sadržaja i teže se distribuira korisnicima. Odnos štampanih medija i omladine je specifičan. Na našem tržištu skoro da ne postoje novine i časopis sa sadržajem koji je prilagođen djeci. Naslovne strane postojećih magazina su prepune eksplicitnih fotografija, psovki ili nekih drugih vidova neadekvatnog ponašanja. U štampanim medijima kod nas postoji izrazito negativan način izvještavanja o djeci. To izvještavanje je senzacionalističko gdje se djeca u najvećem broju slučajeva pojavljuju kao žrtve ili pasivni posmatrači. Razlog ovakvog vida izvještavanja jeste šokiranje javnosti, pa se rijetko spominju uspješna djeca, a više prostora se daje nasilju i ostalim problemima omladine. Nakon Bojane, Sara Perić će nam nešto više reći o radiju kao masovnom mediju. Radio je izuzetno ubrzao prijenos informacija, te su nove mogućnosti ovog masovnog medija brzo prihvaćene. Osnovne prednosti radija se ogledaju u aktiviranju imaginarnosti, lakom i ekonomičnom korištenju, malim dimenzijama i mogućnosti slušanja radija dok se obavljaju drugi poslovi. Od svih vrsta medija smatra se da radio ima najmanji utjecaj na djecu i mlade, jer će prije izabrati neki drugi oblik audio sadržaja koji mogu sami kontrolisati. Ipak, studije govore u prilog tome da radio pomaže u razvijanju mašte, jer se u glavi javljaju slike koje povezujemo sa zvukom. O televiziji ka masovnom mediju govorit će nam Anamarija Lazarević. Popularnost televizije je izuzetna od samog nastajanja. Tome doprinosi stalno usavršavanje ovog masovnog medija. Pojava teleteksta, komunikacijskih satelita, kablovske digitalne televizije dodatno je proširila i popularisala ovaj oblik masovnog medija. Osnovne prednosti televizije su u brzini i ekonomičnosti komuniciranja posredstvom slike, autentičnosti i kredibilitetu, lakom pamćenju prezentovanog sadržaja. Nedostaci se ogledaju u rastresitoj pažnji kojom se prati sadržaj, preobilju informacija, lakoj manipulaciji sadržajem. Sa razvojem televizije bitno je pomenuti i film kao važan vid masovnih medija. Iako se smatra da je pojavom interneta i televizija prevaziđena, njen utjecaj je i danas ogroman, posebno na djecu i mlade. U onoj mjeri u kojoj je djetetu dopušteno da prati televizijske sadržaje bez adekvatne komunikacije sa okolinom, dešava se da dolazi do usvajanja određenih oblika ponašanja, stilova oblačenja ili življenja. Marija Vasiljević i Sara Perić će nas upoznati sa karakteristikama trenutno najpopularnijeg masovnog medija interneta. Marija Vasiljević. Pojava novih komunikacionih tehnologija interneta otvorila je novo poglavlje u razvoju društva. Kompjuter i internet su odmah našli primjenu svim oblicima komuniciranja. U vremenu u kojem mi živimo, ovaj tip mass medija ima daleko najveći utjecaj na djecu i omladinu. Korištenje ovog medija je dovelo do smanjenja i zanemarivanja svih drugih aktivnosti.
Najveći potrošač vremena na internet su svakako društvene mreže. Čak i mala djeca su izuzetno spretne u korištenju modernih tehnologija, pa je jasno da je utjecaj na njih izuzetno veliki. Najčešći rizici koji se javljaju u cyber zlostavljanje, odnosno slanje, prijem ili prosleđivanje eksplicitnih poruka ili fotografija. Roditelji bi trebali imati uvid u to kakve strance i sadržaje njihova djeca pretražuju. Internet svakako ima i veliki broj pozitivnih strana. Mladi lako mogu saznati mnoštvo konkretnih informacija, koristiti brze i jednostavne usluge, povećati kreativnost i razmijeniti ideje. Sara Perić. Pojavom elektronskih medija svijet se počeo smanjivati, a zahvaljujući internet taj isti svijet nam je stao na ruku. Danas je lakše nego ikad pokrenuti sopstvenu medijsku platformu i putem nje plasirati sadržaje koji mogu biti zabavni, edukativni ili informativni, ali i problematični. Svi mediji se bore za pažnju publike. Neki to čine kvalitetnim pričama, neki manipulativnim taktikama koje nemaju puno veze sa novinarstvom. Ove anonimne kopije su u suštini digitalne oglasne ploče koje služe za pretvaranje klikova u novac. Njihov biznis model se svodi na postavljanje oglasa, preuzimanje sadržaja sa drugih medija uz clickbait naslov, izmišljanje nepostojećih ekskluzivnih vijesti i njihovo promovisanje na društvenim mrežama. Informacije koje dolaze iz takvih izvora najčešće nisu tačne. Zbog toga je veoma važno razlikovati stvarne medije koje stoje iza svog rada i ulažu u resurse i svoje izvještaje. Zahvaljujući našim učenicima, novinarima, saznali smo mnogo korisnih informacija o masovnim medijima. Ipak, analiza medija se ne može i ne smije svesti samo na objašnjenje njihovih pojedinačnih prednosti i mana. Svi masovni mediji, uključujući časopise, magazine, novine, radio, emisije sa raznim sadržajima, filmove, društvene mreže, razne blogove i igrice služe prenošenju informacija, ideja, socijalnih stavova, ponašanja. Upravo kroz te medije mi najčešće upoznajemo svijet oko sebe i formiramo mišljenje i stavove prema raznim sferama života. Uspjeh i utjecaj mas medija nije slučajan. U pitanju su razvijene multimilijonske korporacije, čija moć može utjecati i na nacionalne vlade i države, ali se ta moć najlakše može prepoznati u tome kako doprinose da pojedinci doživljavaju sebe i druge. Mediji mogu da podržavaju i da šire mitove u različitim aspektima života pojedinaca. Ti mitovi najlakše pronalaze put do djece i omladine i utiču na njihov način života. Nešto više o ovoj temi reći će nam Dragan Bašić. Mit potrošnje je doprinio da pojedinac i svakodnevni život gube značenje jer su zahvaćeni procesom mode kao i ideje da je sve dostupno svakome. Mediji u službi mita potrošnje podsjeću mlade ljude da koriste iste proizvode što dovodi do stvaranja univerzalnih vrijednosti gdje se gube pojedinačna obilježja i identitet. Mit o anomijskoj kulturi nameće novi rječnik koji se plasira u filmovima, pričama, romanima. Ogleda se upotrebi riječi za koje se smatra da su neprimjerne. Ova ideja se najviše primjenjuje u muzici koja ima jak utjecaj na omladinu. Umjesto klasičnih instrumenata i muzičara sve češće se sreću miksete i muzičari za pultom. Mit dokolice je direktno ili indirektno promovisan kroz masovne medije gdje se promovišu ideje lakog života, lakog načina sticanja bogatstva. Taj život je socijalno-psihološki posmatrano u suštini prazan, ali pun blještavila, sjaja i raskoši. Utjecaj ovog mita je naročito jak na mlade ljude, u sredinama gdje su kulturološki faktori oslabljeni. Promovisanje nereda, brze zarade i lakoće sticanja slave daju sve više prostora za sticanje socijalnih stavova koji su suprotstavljeni radu, strpljenju i humanom životu. U našem okruženju je ovaj mit izrazito postojan kroz hiperprodukciju reality programa, koji poručuju da se lako može postati poznat i popularan, odnosno reality zvijezda. Pored potencijalnih negativnih utjecaja, mediji imaju i veliki broj pozitivnih strana. Za najmlađu publiku, koja je ujedno i najpodložnija utjecajima, je potrebno stvoriti adekvatnu klimu da pravilno doživljavaju i koriste usluge mass medija. Današnja djeca žive u medijskom svijetu, te je na prvom mjestu važno medijsko opismenjivanje roditelja, jer bez medijski pismenih odraslih ne može biti ni medijski pismenih mladih. Roditelji ili učitelji imaju izuzetno važnu ulogu u razvijanju medijske pismenosti kod djece i mladih, kako ne bi bili prepušteni sami sebi ili utjecaju vršnjaka
pri upotrebi medijskih sadržaja i njihovom vrednovanju. Uloga odraslih se ogleda u nadgledanju sadržaja koji dijete koristi, u usmjeravanju pri izboru sadržaja, kao i pripremanju za upotrebu sadržaja i njegovu kritičku analizu. Na temelju toga dolazimo do pozitivnih strana mas medija za djecu i mlade. Mediji se mogu koristiti za zabavu i odmor, za učenje, komunikaciju i informisanje. Također mogu dovesti do osjećaja pripadnosti i povezanosti. Mediji omogućavaju dostupnost i brz protok informacija, ako se na valjan način pronalazi i koristi. Svaki medijski sadržaj se može analizirati i komentarisati, pa se samim tim pretvara u obrazovni sadržaj putem koga se mogu graditi stavovi i razvijati kritičko mišljenje. Posebno pogodan medijski sadržaj za djecu i mlade jesu dokumentarni filmovi kroz koje mogu učiti o istoriji, geografiji, religijama, različitim kulturama i običajima. Odabirom adekvatnog medijskog sadržaja kod djece i mladih dolazi do razvoja empatije i tolerancije. Kroz naš rad prikazali smo da nije dovoljno posmatrati samo najnovije medije kao izvore uticaja. Kompjuterizacija i informatizacija su samo dio medijske pismenosti. Medijska pismenost podrazumijeva sticanje znanja o svim vrstama masovnih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Nadamo se da ste saznali mnoge korisne informacije i proveli ugodne trenutke. Do sljedećeg javljanja pozdravljaju vas učenici Tehničko-školskog centra Zvornik. Mladi prepoznaju značaj koji mediji imaju u društvu. Radio Osvit je pružio podršku učenicima Tehničko-školskog centra Zvornik, koji su za svoje vršnjake pripremili emisiju u kojoj su upravo govorili o medijima i prepoznali značaj medijske pismenosti za mlade. U realizaciji ove emisije Mladi za bolje medije i medijsku pismenost učestvovali su sa profesoricom Tatjanom Kostić iz Tehničko-školskog centra Zvornik i sljedeći učenici: Nevena Radić, Dragan Bašić, Bojana Savić, Sara Perić, Ana Marija Lazarević, Marija Vasiljević, Marijana Mićanović, Sreten Milanović, Milica Radanović, Andreja Simić i Irma Ahmetović. Montaža Zorica Rosuljaš, Radio Osvit Zvornik. Mladi za bolje medije. 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 Učenici Tehničko-školskog centra Zvornik. Za bolje medije i medijsku pismenost. Učenici Tehničko-školskog centra Zvornik. Za bolje medije i medijsku pismenost. Mladi za bolje medije.